batata mbo tiba mama tukumini muthangu itolanda nga nsangu zetu zikiziyunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Kirka palmarès ndamdi championnat dikiziyunga ndamdi mamba tarla ma université ko masikolo makuzulu ku Congo Central kirka dituka dina tufudi mona de ISC Matadi yani baburidi Institut Supérieur Pédagogique di Mbantangungu bukina ndeng khatu mundu yunungi na babudi kirka baisi bulula ma tir au but buna de ISC Matadi yani utudi di mama ya Institut Supérieur Pédagogique Mbantangungu yani utudi kaka matatu kirka bakeri kana kifulukina ba mfumo bafwana bonsukuna gouverneur ukiziyonga kari yani yu yirikiri utukisa ngindu yina yekubula ntsakazina gouverneur Guy Bandu Ndungidi kukeri diaka commissaire général à l'entrepreneuriat et au sport et loisirs Dominique Nkodia Mbete konda kuvilakana mfumo mbanza umatadi pati nzuzi wa makengedi mugutoma siamisa kibeni bana banzonkanda baba bena munakala sikinchuka bugulanga vo ba finaliste intuadisi ukiziyunga ugeni envelope babu disongirila ma prime ko bana ba bena munamvula yinchuka dio edition babudi ntsakazuzu fezande dinteti championnat dikiziyunga madani masikulu makuzulu dot diya ntika atuka kilumbo kintatu makumoreya ngonda Augusti yo ilotede yemuna kilumbo kina ntsakazinteti babula zau i Institut Supérieur de Commerce ISC Mukufi babula ye IBTP ayenda makongo matatu mu nkhatu ISC ununga muki ya kikumi tatu munkokila ye kintanu kikumi ya ngonda Octobre mfuma funda mori makumuri zodi tufudizande mvolangana yikedi kuna Institut Supérieur de Commerce imatadi kumusi ye bana ba nzonkandi kuzulu batangilanga kuna IBTP matadi kanti tu tadi tuamona mthangu kisidi mfumu mbanza umatadi pati nzuzi wa makengedi mukusavuka lena mukuzaya mvolangana giga itatuka kerika utomeni bagana kilongi kifwana ntetika bakuta kasa kuna nzwani yikisalu yina ku quartier ville haute kerika muna lukutaka luna bakebe bakeri muna bontsukwane conseiller wo gouverneur yutalanga mambo ma nsaka ye mambo ma bandweni maître Dede Lona kukediaka mbuta Sylvain Kiawu una intuadisi kuna ISC ye Glody Landu una intuadisi kuna IBTP tufutiza ende mvolangana yoyoni go finkindu fyofyu kirika fi buisidi bima bifwana kadi tutamona nde bantu bankaka baudi luala bankaka de akazinzo bielu biau zinesina munambela bielu buri katuka ye voiture intomabilu nduelu diaka ba tudidi wau etia mutamudina mfumu mbanza matadi kirika talomba nde ngemba ivutuka konsu muntu kakale conscience monsu batanga mulumputu yeta lomba de akubibuti mukusaba tomagana malongi ku bana bao kirika munantalulu yi mbokuta zi inkangu usingilanga kuna bijunga bonsu Ituri ye ku Nord Kivu mudamni mamu materla ku katula état de siège kirika bata fyongu na kibeni mukulongo kibeni mena mana makulu intuadisi kisalu kintuarisi songila kuna présidence mulongo ka mubena bueba fotisa kirika kimvuka ki ba ingowidi nkangu baba sudi mina kuna bijunga bina babukilanga fo mulumputu caucus des élus kirika baou baba yambidi ko intuadisi u République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mukintatu kikumi zodi ngona Octobre mfuma funda modi ye makumodi ye zodi unanzuani yikisalu yina kuna Cité de l'Union Africaine kuna Kinshasa munkokila baba kedi kirika muna njambela zina de bantuadisi bama commission ba ndembama babukila mulumputu défense et sécurité
Comité de Nzoki Nzonzi Yikuzulu ye Sena kukeridiaka bamfumo ba civil bamfumo babambulumbulu ye bamfumo babena muna luyalu lu sama lukonde jerika munangia melezi tufazande ingowiri uluyalu Patrick Muyaya anu tomelete lokbeni infuno ngiambila zina bakerezao ye babena muna ma commission défense et sécurité mundamdu mambo matadela mana bayambididi ku ndambu ye Sena ye kundambu ye Nzoki Nzonzi yinsi jerika bauriaka kabakonde de mingo ko muna ngiambila zina kanti bututari di bango iri inkangu baba sodimina kuna Ituri yeku Nord Kivu bau batalomba kunkangu nde ukala na mio tufundizane artiste musicien unti ikongu bakede boklanga de saxophoniste mu zina de verkiste kia mwangana mateta baye boklila de aka muzina dintoku nde VV yani tufundizane uisifwa muki ya kikumi tatu ngona Octobre kuna centre médical di Kinshasa usifuila mumvu makumansambwa di ye nana katuvila kana ku ne yani ubutukila kuna kisantu mukilumbu kikumi yevwa ngona mai imvu funda de mosi yenkamavwa yemakumaya yeya mukiziunga ki Congo Central yani ulutila muna bimvuka bimiziki bontu ok jazz di Luambo Makiadi langa stars shock star Victoria Eleison anti-shock nteti kesi yirika diaka kimvuka kikiyani kwani yani mosi kikeribokilanga nde VV ubula kipeni mboti utomazae kibeni bisalo muziki bontu na flûte clarinette saxophonie ye ba imburi muziki wo baba kedi zolanga muziki myani mifuana wo baba kedi zolanga rumba dinti kongu bakedi kumbokilanga ne l'homme au poumon acier kirika utukisa inkunga mifuana mitoma sala kibeni mboti kunkangu bontu kwani inkunga okoma mo Kristo inkunga nkakadiaka mbula ekoya toko zongana buna yenkunga minkanga katuvila kana kule muna mvula ifunda mosi yenkama voye makumantambwadi yani diaka ubula minkunga minkaka ye bibuli miziki diaka binkaka bitomazaya kana bontu kwani buna niboma mwandido ye Pepe Kale tufotiza ande yani diaka ukala intwadisi u comité administratif isonglo tadidigi mamo makudiatsa kuma bilu ma droit d'auteur ye ma droit voisin ma sokoda atondu mafuana ko ben kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo